amukira igogona ari agoro yakwa na ubene tukugitira boro mundu gwito Anastasia Karanja boro witagwo Ngai muthemba mwega mitambo-ini ya kamemeka kamugini getwo Man Simon ni nani getwo kata tukihomoka. Oh yes, the very very first day of October. Sisi tuna hope wewe uko gangari. Yes. Ginya hau ugo mazama kinyamani mara mundu atukuraga ngimaga coka korie ti no heo maithi gakome. Kana ari kya kuri oguo kauga oigwa gatoro kambiria guguchema chema. Yes. No kegenu ethambite mandi. Ndoti Arinde thambire sandi ndi atinda ngithamba ni heo mainde hure njegeke. Toro ni ukura. Te wetha batoro ni ukura. Oge kiura. Yes. Especially kwa kuria gukonda babu cia nja. Ai bati bathani ki maukingira babu tha ici ati ni ndo akinya. Ati tuike no akiria ni kweri hora ndiho. Yes. Ukehuta hutia njegeke na kanyamu. Na mai me njagi ni. Gatambaya. Ninengererio njagi ria yakwa ya gwithambira. Urarike ta andu akinya thimarikagia gatambaga kuura ndeu. Karikia hau. Wakoja kayo guo. Karihora guku guo na guku guo. Wangeria nyina ngarita nungera igwe kaheno ndu. Akwa we sawa. Akwa we sawa. Gathie toro. Ukaukemuria ri maguru ni kwitira ngithamba ndira ruta iratu. La ndatina na thogithi. Akawe na we thambe ndurike nunga maguru. Ukanyita ningi ongeria kanyamu gatambaya. Ukarikia hau. Ndio ukakarikia hau. Ukahura maguru wega. Wazo wakaruka nengererio taritari. Yes. Ukathi uhingite maitho guo tondu ndurenda toro ume. Ndurenda toro ure. Ndio ndo atukura ngima wega. Yes. Kuba no gukoma. Tiko maundu maingi. Uwe mundu amokeria na kiagura ati ndamuthikiriria hau wi. Ni ana ngorire tuko kindu nyanya radio kiaria. Ngorire radio kiaria. Ole ndire igereire no guo gukomente. Ndina choka kweigua. Ndinegerura. Yes. Uyu githindo kimuria ati kana ni ya rezambire kana ndanezamba. Aza. Na mahinda mari ora rirara riri abura ndiriganu igirwo mai hau jana kira gia chuma. Mahiu wega na thainya woka ukore no mahiu. Mukore mario sawa. Yes. Bado yako moto. Na ni kuogelea. Sasa unaenda kufanya nini? Unaenda kulala. Yes, na tukira kwa maundu maingi na no wega kono kuhoteke. Utigai kare maisha ta thungu tondu athungu you know they don't like taking showers. Yes. They are very poor in that. There was even another guy who told me that when he went to America, he got a lady friend who also became her girlfriend, but they'd had to part ways. No, the guy never wanted water. Yes. He was the type that could go for 3 days without taking a shower. Yeah, and for a lady, you know, it is serious. Yes. A serious business. Mundu cio aikara thiku ithatu ate nyuite kioiri rukuona ka problem ugo mundu ratheka na hau ria cikandirite mundu ikarite thiku ithatu ate thambite na kaingi mundu ethamba rucini especially when I go to kundu agethamba muthenya na agethamba hwaini ningi agikoma. By the way, let me tell you, you'll find that there are ladies, by the way, even women, who take shower 3 times. Yes, per day. So many of them. Maita matatu. Agethamba rucini. Okira. Akaumagara here and there. Agacoka mucii ringi mathaini ma thaa kenda toko ni mwana biashara. Agethamba ringi. Riu ningi hwaini ri. Agithie toro. Agethamba ringi. Akaingira mai-ini. Yes. Na thamba na mahehu. Chini senior. Akwera hapo enda ngethamba na mai mahiu. Kwendo moya ati na kwaje wigwa mundu akwera ati mimi siwezi. Maji baridi. Siwezi oga maji moto. Siwezi ogea maji moto. Na akakwera no akambia ku spring post yake akakwera ona ndagitari ni maugaga. Watu gwithamba akono kwenda kunogoka wega. Withambe na mai mahehu. Yes. But there are those ages. Because like your age now, they don't know corona nyina ngari akonyitagira okome gatagati ndithambite na mai mahehu wethamba na mai mahehu ri nyina ngari umwe akome thi wikirwo gatagati nyina ngari ucio ngi akome iguru wanyitirie rugari igira babu na mai mahehu nie akorwo na ambulance auja agwire ikoge ekoigua gwire ice zagadija sigura waga paipavu rigukoga ikumenya katheri kau he kindu kiuru giathie na mbere no coke nyitwo ni mundi njoru
Yes. Ndoka handingiaria. Oka hau ndungiaria aguroro ari mundi ya drip. Uroka ku. Yes. Atari drip. The hospital. Eri utezo takundagio na nda ciguthago direct mekiha-ini. Tondu nginya guti ati ndungikunda. Yes. Kana wakunda ni gutahika uratahika. Acha iguthagwo direct mekiha-ini ukondu wa miakire gituma mundu ekirwo drip ri. Unginyuithio na kanua ri. No nginya nyongo eri ita process yothe ya guthia. Ni nene. Nwana ni ugucererwo na ni ugukua. Mundu ni kia guthagwo drip. Igathiithiete direct thakame-ini. Drip ithia direct. Yes. Kwa blood. Ethia ikihura na rimundia yaku. Waicoka wisa. Riu there are those people and they are funny by the ona ko mundu no makuire. No kuigua atiri itha ngari mari ni maguru na moko akaingira oriri. Yes. Na ni twamenyaririe ni rutioranagia kindu eka video ndironete mutumia mukuru na muthuri mukuru akiuria ati ni urethamba umuthi. Yes. Akaga umuthi ndirethamba nake na ni ndikaigua ukehutia. Ndikandi ukonete Jeni ando ya ma content creators. You just put voice there. Yes. And it becomes very touching. Yes. Yes. Sometimes you'll find that ona uguo riu uraigua kiuga ati ni kuri andu na mwithambire they okay. You agukirwa atiri ndethambaga tondu ethamba toro ni wikaga atia ni uraga and so many people are like that toro ni uraga basically na kana na mai mahiu ri kana tondu no amenya no akithamba na mai mahiu ihinda riria kuma ria kwihura ri ni uhehaga nduragiitikirwo ni mai toro ni uthiaga toro ni uthiaga ni ukura ona ungikorwo na mai mahiu urethamba na mai mahiu ri uikare thi bafu ndungiona toro still asa ndungiona toro. Yes. So it becomes something that you know no nginya ugakorwo na mubango mwega tondu riu handu hangikorwo ati utuike ati ndethamba ingithamba thaa igiri nyonaga toro thaa mugwanja ri the easier thing ni nyina wamburu angiririria. Yes. We kamunungo tu amenye uria wi mundu wake ni ari hura guku guo akuria kungikwetha kungikenunga akihura. And then alikuigagira mai na njagi mai mahiu na rwego icamukia mai na njagi mona ona kahita kara gatumaga karia kaua ni gekuthia augikio kaiuhie waikia kanyamu hau. Yes. Kahura guku uguo kahura guku na akirute gugikwenja guku uguo njegeke tondu no amenya na ngwirire ona kihoiti kiu wonaga ri kihoiti kiu wonaga ni excretion ya bacteria. Yes. Yeah. That's why there is white. It is the the wrong call. The excretion of bacteria. Yes. So no nginya na riu mundu ne akimenyeria mundu wake ona hindi ti mutheru uguo asa andu ona me niuraga kwiniura na mehura kiwi wega ri andu airu ri. Yes. Na tene gikungu ndakuri ona ndethambaga asa tene gikuona ndo ihoro wa mai asa turaga uguo gondereirio uguo muno uguo akariga guthina niki na njui ciari kuria ikara ciari nyingi muno no ndamenya bata wa mai na gwithamba niki ahuthagira njui na kinake leona nikiria mekire tondu matiakinya kurima matiarimaga njiguaga ati kiria mathire kuhe ng'ombe mai mathie kuhe ng'ombe mai mena mukari makiambia bunjo tari kurwa makinyitana makigwa mai bare githirira hau niwe maiguire wega konoga amarokire bara yathirire agagikuyu ndenda arukagia rwa kauma. Asante sana mitambo-ini ya Kameme Kau Kau.